Kitlano ya pharakano ka ntlha lenaane la go ela tlhoko tiriso e e lolameng ya tsela. Fela go setse go ntse le dikotsi di le dintsi tse di masisi fa e sale setlha sa malatsi a boikhutso se simolola. The vehicle types that had the most contribution to fatal crashes were minibuses, light delivery vehicles and trucks. Most fatal crashes happened during the early hours of the morning and early evening. Mbadula o gwetlile bakgweetsi go ntšhafatsa di-license disc. We urge all motorists to go and renew their discs, vehicle discs, and that is important for them to actually do that, or otherwise they are going to face the consequence. Tona a re le fa gone boramolao ba samagane le go netefatsa polokesego mo mebileng, badirisi ba mebila ba tshwanetse ke go tsaya maikarabelo a tletseng go tsweletsa seo. Molemone Motho wa SABC News, Pretoria.